Go undi mukino ni ekipe Gorilla na ekipe ya APR match ikomeye. Gorilla muri pre-season yagoye APR baranganya ugiye no kurana sezi ishize. Gorilla yasizwe kimwe ku busa, ntabwo habayemo insida z'imisifura abantu batemeranyije nazo. Cha gitego cya Watara. Igitego cya Watara kuri penalty. Nekereza ko ni imwe muri match zo kurana nubwo Gorilla yagiye igira ibibazo bitandukanye by'abakinnyi yagiye bajya mu mageragezwa, abandi baguzwe champion igiye gutangira, ariko ne ekipe navuga ngo ne ekipe de development kuko ikunza kugurisha abakinnyi benshi, abakinnyi nka Basimeo bayiciyemo bakagenda Banshimimana Tracis nabo bakabange n'abakinnyi bari muri Gorilla batoya siritu abanyarwanda babatekeye barota kujya gukina muri aya makipe ya za APR na Zande. Niyo mpamvu usanga Gorilla yakina n'aya makipe akomeye za Rayon, za APR, za Police irakanira cyane. APR nayo ntabwo irakonvenka abakunzi bayo pe. Na ishobora gutsinda match imwe mu buryo buri konvenka ukavuga ati yagarutse umukino ukurikiye ukayishaka ukayibura. Nekereza ko APR nanone iraza gutangira gukina ya mikino izakina idafite Mediane Ronald Sekiganda hagati mu kibuga, kandi yaramaze gufatisha nyuma yo guhera mu mikino y'inkera y'abahizi yemeza abantu bamaze kugenda. Ego ko bagiye ku cyumweru, bagiye FIFA ntiyari yavuze ko itariki ya nyuma ari 15. Uganda yatwaye 17 bageze muri Morocco buri minsi 11 ngo igikombe kibi. Ari ubwo habayeho ubwumvikana hagati impande zombi. Nabundi FIFA yo yari yavuze ko nyuma ya journée ya tariki 15. Impamvu n'abakinnyi muri Premier League barakina weekend gusa bahita bagenda. Ariko bari bwumvikana n'amafederasiyo. Denis Omedi na Ronald Sekiganda baragiye, ubwo n'umwanya kuri ba Kim Kiwanuka, umwanya kuri ba Mugisha Gilbert barafinda. Mediane ubwo bivuze ngo aragarukamo Pasi. Ubwo no kuvuga ngo Pasi na Dauda na Ruboneka nibyo babashobora. Hanyuma imbere ho barahari. Dawson yagarutse. Imbere Dauna bari gukora imyitozo arahari, ubwo ba Kiwanuka aracyahari, Gilbert aracyahari, Watara, ba Dogwi nyine abo bose. Cyangwa baba Watara bitwa wa Mutara muvuye muri Gasogi babakora iki muri APR? Nduwayo. Nduwayo. Alex abakora imyitozo arakora cyane. Mu mikino iniheruka APR FC hura na Gorilla, APR FC yabatsinze 3, banganya match imwe, APR FC batsinda 7, Gorilla yinjiza kimwe cyonyine. Muri iyi mikino ine APR FC yayishoje 3 itinjijwe igitego. Gorilla yashoboye gusoza match imwe yonyine itinjijwe igitego. Police FC yarusha APR amanota 7. Ukuntu bimeze kuri APR, amakipe ya 3 n'iya 4 nazo zirimo zirayegera kuko ubu irazirusha inota rimwe yonyine. Yaba iya 3 ariyo Marine na Gasogi ya 4 zifite amanota 18. Nayo rero urumva ko uyu munsi igomba kureba uburyo yegera ikipe ya Police cyangwa se yanatakaza bitagenze neza. Marine yabigenza nk'uko imaze iminsi bikora igatsinda, ushobora gufata umwanya wa 2. Yes, nguko uko bimeze rero kuri gahunda y'uyu munsi. Ubwo no mukino wa Gorilla na APR tubagezaho. Muhanga iraza kwakira AS Kigali, hanyuma Musanze yakira ekipe ya Etincelle. Niyo gahunda.